Abusia nonsia boy yamobi bia jo emwakwaba edoba Yorke FM Hytvgh so enwumre nonsia kasia yensa ka ana yabua no we ye de nsantrofo ko oman mu nintwi ene ne ntwrada so kotwotwo nyina kpan ade eba ye na samufo esu gi na hwehwe ni wani osam kro gin na pesemaka hene otopete nkrata so no menso masi konya mede ba besomwo sanwumre nonsia kasie ewo Yorke FM Hytvgh so na ensam no de ebeto dwa no ebini ministry GFA and asama won Ministry of Sports asama won ese omuni won eba besin konya efiade di anemu yi na emu nsem ye de ebeba besomo sanso na onimonyamfo Samuel Buginapo ono ene ye na Lands Minister and Natural Resources ono hwe ya sase nsam so na ode ensem bi atudwa che se hey mo hye kwaye mu ye ne man keten wo ho no bibi besi ene ensam no edoso pa sanso na yebabo awuram abamu abi a wadi infrinsia duonu ensia 26 years wakonum bie wentua ya brono frumfram na esikoto midimitirimuje ana otwen ankwa ne homakọ enti ode ne redie ana akwa akotua bie ka sabere oda yaresabia aposifo enya den ewonsa ensemi hu ubetimi de wadwen kira ba sanse anka bandi atufa asai akonoma a wachi akokoba ne de nam wiem abafo ntentan kaso no so ye Facebook ana YouTube yane na namu wo honum sa betimi de wadwen kira nyina ba ebrepam no ebekenkan nyina kpan ede asom wo esanse kase ne yanu nyina na ebo empeninse okoto se bodon osiapata so a na enye ni pemu na emum obi ana ama ne so ede na akwa akosiwo ukoto alonte ana agina mu ade on de eyono ane modern mo nanso bodon de aya na yobi na apagya na so ebire ana anwumre yi onam kaso ane ne mpatamu ba bia wona bia ebia no ahu aba bi onam no na fu awro tintin be sesei na ne mu abusei na ne nantie no otwe ne left right twini nya se press before ehim na chese anadwo no wa na obi piano ode asa ne nantem piano pa na ene anwumre ye na ayi na ye hu sisi ye hu so ne hu ye de ne hu nuntu yen ne ye de sere ne anije ebebo kase no de amaw no na eye enwuma kuo bi adawroma no omo apia yen omo anunu ye fine pa me ho ede ene ye de kase ne ba besomwo ene yemfa aseda kase no emfama Yorke State ensase no say tie nie abuse ya atwum ena edoso atu asegare ena fofofofofofofo sabete ukọ ba bia nsa betimi aka bi wo pese okọhwe ensase no ba bia bi wo bi a free ya do ba kọ akọhwe na utowie nso a wa behu kwan ya befa so abetua no fofofofofofofofo ba ma ne wa ya ajapade de agya ne ma entu so bomode na ya ajapade kakra bi fa gya wo ma eno anso wato asase no wansi kura oba ebeba besi abrante bema oba pebi na fatu ho wate ana Adams boutique no edoso peguma hodo nanso ope papa no baby a ntade no ya na yakofa ne de aba besen ho no obi anya bi ato fefefefefe mu da ho bro nya no ani edidi ye na yetutoto bi ma ya langaju anom ne ya maame nom ne ya papa nom a so hu na sesi a promo no adaso koso Adams boutique kona kwaje odie sesi a adwuma ko emienu nyina ye ba akofo de enti number ye didi dwuma ne ye ba akope onya fra wo de oso ope Adams boutique anase ope Yorke State ni bi bibia betimi akofa fine pa de ama frey 0243 708 485 0243 708 485 nyuma ko ya dawroma ana omo asoye mu asoye asene emia ya me esisi me de me ade anwumre no nsi akase na ebrew okenkafo anwumre yi osomfo papa eyeme His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the Akyem President yetwe hu taw yeba ensem ni kire mu se tie ni yebesane mu sa aboso ne ye de ama
abusia ya mu akwaba afi na odi wa fidie na to ha ya mu akwaba edo ba Hytvgh ene Yorke FM so na yenhye kase no ase yenhye ase na we de enka ya agudie mu nsam na nso sade nsam na no ohye no etwa se hwa na yenhye ase efiri aso ya hwa yen agudie nsam so eye Ministry of Sports na omo atwe Ghana Football Association GFA edi ona kwa gina se ni bia se hey efiada eye opepa obosom ne da etoso aduonu baako 21st January afin pimienu ne aduonu mienu 2022 omomana na omuni omunsi nkonya ema kirekirim die ntia the Blasters of Ghana eko akono Afcon yeko gina muo na yesi akan tima yanu omukosi aye nyina miensa emu baako mponi ho ayetimi wini ye de ya de ye boy ye homoden pa ene de ye boy draw ukotim bi nso a de omo anya de kra ene de omo boy draw ye de yenkunim die ene ya ye yie ne ye nkanfo ne ye na ase ene ya baso bo pa ne de ye se ne wan no no nso kridi oteneka ni antimi anfa ba kokora baba akokora mafi okeka gosu aye se ye bomu a omo se makumaku enum ena ye team miensa Ghana ye ko ye nyina gosu aye se eye miensa ye leading striker Jordan Ayew wan hye ba kumpo eye fin ni mentementefo ya na mo de pay goal no miensa de ma yen na nso omo seti aye makumaku num na eno na Sports Ministry no agene ho anom so montiase da ene etesade a GFA muna mudi the Blasters of Ghana nim ema omukopie mu Cameroon ema omukoji sanim gu ase wei na yanwi ni match ba kokora ntinu nyame yadom efiada 21st January 2022 omni omu ba besi nkonya akirekire mu GFA ni mekire mu butai penti anam so ma de Blasters for hie bia omode mawom de omo hie bie ni ho mo amfa mo nsatimi kan ye sika na omo nsaka aduane ehe na omo koye campaign Dubai na omo akọ plane bia etwa so omo fo omo afo training bia omo aye de omo pe bia na omo nsaka na afi eba ne san ena omo ko Afcon wa omo abafie ten say ya no mo fo egini fo yi omo president eye ndoya o ka kire on say mo ko no amfa cap na ma mo befi Muba fisika ye de ma mu akono nti kohegi ni foi omuso mu atawu nanso mo nko amode de mu pa bi adadamba ya ye de ma mu nso no ankwa nkosi aga enti efiada enya asem ketoa ewo Sports Ministry no ahye ye yantu akase ebo no so eso yantu aso ani ye kwa akopiem ewo soafo a ono ene hwe ya sase ene efom agudie eso ene emho adodode so onimonyamfo Samuel abuginapo na wo chese ayade agalamse Ghana mampani nam na basa so yesen kombetu ase obai osai woko krade na konya to ho se ebe pare ne se na konya ebe firi ni nsa na se obetimi atu galamse ase a ene obeye obetu ni se banche afiri omayi mu kra ayepe galamse akira kwan ya baby galamse bekwa akogina no ho ene baby o man ne bekwa akogina na se COVID-19 ni Ghana ye bebo di bim e de afiri ha e de akọ na eba ne sa no omo akon asa ekwa na aba omo anya ne tie se ebi mu da so tetepo mu a omo ayanwa o ka asa mekọ minyankwa mi tetenkwa nchen he ya no omo tututu no kakra omo se omo hu sa ne amanyi nyina omo afi omo ani emom de ahwe papa hodo anyi nyina mu ehunu wo mo edi sa ejuma no na eko omo asai wo mo so no ose mo de mo ntwen mo nsi po na mo nsi gina mo nyina pintin na enche ye beba mo so a ye ne mo be seni ka ba ko pintin ye ba yire mo se asawoni ata so de na ye ba yire mo no hu se muni mo anka ma se dade eche esan se de efiri soro ba no muntimi na mo asoa onimonyamfo Samuel abuginapo ede sansem we nyina tu dwa wobro ne nsantrofo di nhyamu na ye bisa won se yanya ne ntie se eyade a galamse no edaso ekoso ko forest reserve ahudo ni bia wo be ko ne adwiri ensuo ni ase no ena oka sansem we ede tu dwa ekire nsantrofo so de omo nyina ba biye na omo nhwe
na ombehu action bema ene de wako agina pintin na bema nso nsinsuo mu nso a ansa na waham enti omo de omo nyina na omo hwe de edi akiri eba yatu akase eba no so yatu aso a na ananu ada Ghana mampani His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ebedi akonya pe ana one na bedi akire Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ekọ mutiri fam ho no say yehu se Ghana mabunu omunya adwuma anya krakrakrakrakrakrakrakra aya na ekweku omo ate say yeni adwuma ye no mo bo mo ho daru lanche omo ho na do so pa enti etesade a yemfa bibi mra ye befre ne napco no ye mamu adwuma 4 years ye adwuma akrakra na mo so mo de tete mo hot so 4 years ne so ana bia ya pam agu baabi ana access ye be wadwuma so ani so ana ya mo adwuma ye na napco no kane aban krache pani edema Akyem North onimonyamfo Dennis Abuaje echese napco no ewom se aban di omoka abosome enan sa ya form adwumam na aban di omoka no eye papa echen kane John Dramani Mahama ye mampani dada wetwa kro na osan pre 2020 aba osan ebeji franka ekura tuma NDC abanyokuo no na wasan beda ni incumbent ohwese 2024 betimi asan ba biewa ono na mamuoso sane na mabunu nya adwuma nya kura no esi napco ayede omoka 4 months no omusu sa bantu omoka no eye pa esi John Dramani Mahama na penso ene Professor John Evans Fifie Atamas na penso na mabunu enya adwuma nya no eye chance ade no kura. It is complete dishonesty. It is insincerity for anybody to even try to compare where we are now to where we found ourselves in 2016 and say that it was better than now. We have made. Are you saying we are better now? Yes, than we were comparatively. And those are the things. Let's go to the allow him, please. Sorry, please. Allow him, please. Thank you. So you are saying that we are in a better place now than we were in 2016. Every single thing that affects a Ghanaian, me, and a young person at home, we are better off, including even the unemployed. And let me come to the famous NAPCO guys. Even the NAPCO guy today, who is owed by government for 4 months, is better off than it was in 2016 because in 2016, this morning, he was home sleeping and wondering who even owes him to go and chase the person after. NAPCO beneficiary better off. Yes, because today, at least the NAPCO beneficiary is on a certain list. The government is owing him for 4 months. When I have someone owing me, I am better off than being in so much poverty that I haven't even had anything to do with for the person to owe me. Have you seen the letter that the meteorological agency? I beg you. Sorry, it's just a point. I don't want to digress. I asked him a question too. Have you seen the letter that the meteorological agency wrote? They say those NAPCO beneficiaries who are not coming to work, if opportunities come, they will not be considered. The guys are also saying we don't have money to transport ourselves to and from work. And you say that in a better place. Johnny, I will not digress. My point I am making on NAPCO is that in 2016, if I am a young Ghanaian that has graduated, had no job, I was part of an association of unemployed graduates. Right. Between 2017 and now, I have been working and being given some stipend, albeit it's small. And as it stands now, I have worked and government owes me 4 months. Anybody watching me that is fair-minded and objective would know that as it stands now, I have government owing me about 2,800 Ghana cedis, which means that I am far better off compared to 2016 that by this time, I have not even been able to hold a cutlass for someone to owe me 30 cedis, for me to even have a premise to go after. Abusuafo pani ayati ni nkan eye aban krache pani dada former MC Edema Akyem North onimonyamfo Dennis Abuaje na okasa na ode nsem nyina atudwa ewo yenuanom TV3 omujumedie ana ekoso ayato ne din New Day Show eno eso na onimonyamfo yi ekokasa ye brono ba ko a ewo enkran ha agidin pa ho amsumpo na Ghana mampani His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ho na no ote
ɛna ɛnam so a ɔde bɛtena aban kɛseɛ mu da Jubilee House na Jubilee House mu no sɛ nyame adom na 2024 yɛsan ɛkɔto ɔde na mamuo ne ba wieyɛ na ogyae afana ne mutu ogyae ɛda ne Ghana adwa esi hɔ a ɔbɛsan akɔ nima no asan akɔ akɔtena ne nchi anaasɛ bi atrasa akɔ no ɔbɛkɔ de a ɛne ɛnte saa de nima na enim na nima ayade a entokwa kɛseɛ bi pa sɔre wɔ hɔ na kɔ ya wrɛ ho sam papa na sɛdeɛ koka te asi wɔ hɔ nom no sɛdeɛ ɛbɛyɛ asomdwie abua ɛbɛfa ne ntoma pɛfra no obi atimi anoma no bi no enti no ɔmo ɛsaaseɛ ɛkɔe ɛne adehye no ɛkɔtena ase tototo nneɛma akrakrakra sɛ bibia betimi akɔso kama na wɔn kasa mu no ɛna adehye bi ɛwɔ hɔ ɛkyerɛ sɛ Ibrahim ɔno ɔyɛ gang ni bia ɛkyerɛ sɛ aposifoɔ nhwɛ na aban mmerɛm ɔmo ho ban paa na ɛnyɛ sɛ ɔmbɛba bɛhunahuna wɔm bɛkyekye wɔm yɛma asomdua bu ɔmo pɛ no ɛno ɛntimi ama ɛsan sɛ wonim sɛ nima deɛ hɔ ɛhyɛ papa nti aposifoɔ nhwɛ na ɔmo ho ban na saa koka ne hoyɛ no ɛtoɔ ntimi ntwa. Commander, Alabari Magana. Good evening. Commander, I'm sorry for nose mask, but I have something to say. Say it. Very good. I will say good evening to you, and then you are welcome to Nima. I'll give you a new one. Very good. Thank you. I will take it. Thank you very much. I think in the first place I'll greet you people. Yes. And then I'm welcoming you to Nima. And then what happened today, I'm condemning that. My name is Ibrahim. We need unity in Nima, both team and team. We need the big men, our protectors, to invite those people so that they will settle or sign a bond so that we will be free, because we are not like that. Some few people normally spoil our name. We have good people in Nima, but not all of us are bad. So we are pleading to our protectors, that is the government, to keep on protecting us and then to settle this issue, or how they will do this issue so that we too will have peace in our area. Thank you very much. That's what I have to say. Thank you, Commander. You also have to have yourself and with Exactly. You also have to volunteer information. You understand? Okay, that one you are right. The people who are worrying you, if you volunteer information, we will come after them and settle them so that you can have peace of mind. Thank you, sir. So help yourself and let's help you. You are right. Thank you very much. We are there will for try peace. And do that. Okay. We will do that. Thank you very much. 191. That's the police emergency number. Or 18555. Thank you very much. If there's anything, if you see anything, if you hear anything, you call. All right. And we will send a patrol team. Thank you. All right. We are Abusiana yenu abema Ibrahim ɛna no ne aposifoɔ ohwɛ sɛ de nipa twa hɔ ahyia na aposifoɔ ɛka me bibia situation ne down na ɔmo ne ɔmo di nkɔmɔ ɛna ɔde sansɛm we nyina to dwa na sisi ade ɛsɛ me kasa yi aposifoɔ abɔmɔden akyi enipa maako enson mienu ɛda yaresa bi esanse ɔmo dabre mu nya kraa ɛna enum aka ne de ɔmo aposifoɔ akakye a ɔmo bɛbua na nhwehwɛmu mapa etimi akɔso yɛnto akase ɛbɔ ne so yɛna yɛni ɛmfɛnkyerɛ attachment ya water north south district ɛwɔ ahafo region na abamu abi a wanya emfrinhyia aduonu ensia 26 years ne din ene dada Benjamin entia yenya ne sɛ wakwa no monsa bi club baako ne bo 7 cities na wonom wie ya ontua sika ya twintwan sɛ waburo so ayɛ de be yo wanom ontua sika na twintwan ɛma ɛno ɛhyɛ Barman baby a asɛm ne esi yɛ big alert sport na Barman ɔhɔ ɛyɛ Mr Alex kyerɛ sɛ he na me mensa na wo bɛnom ne free mensa yɛ nom ne free ani ɔne ne ba ɛtisi abrante so hwe no de sika tata ne mu sɛ dim sɛ ɛgya wo de already akɔyɛ adwuma na so ntua de ne already ebetimi atua
nti omo ahye na bono pa enya botoro na ye hwese ye nsa beka Dauda Benjamin ono ana ne ho akoka adwamu ya bro ne botoro anya sam ketua yi sesi ya de ba bia ne kwanda ne hu papa enti ye hwese ye nsa beka ma afia nimo ewo ahoma ne so nanka ye ne no atwetwe nkomo na sei na asem ne tie ma ya mawo ajuo mami ya mawo ajuo ya me pa cho te menka la to me to nka me ti tata ni me ba ni ntimeto ne ho me to nka ya mu ajuo mu akwa abado ba Hytvgh so bejemoto na asemi senet ye pa esi wa hefa esi wa attachment ya bi attachment ya the area every be important pa na asemi si me aja say every be important na asemi esi ye me ba no ana papa no na me kwato so oda de mu nti meje say anyumre me ma na pe anyumre be no nko na asemi si ye enro na say na nansa e dey see you can see me okay na boye nchiremu say na bae you can see me na ba bi ba kwa na koda me kunu nti no ono so da na da mo na se fi se sem ye nyina ye wo na anyumre me ye ma je anim bi ye na me koda me kunu nja ma tena me ba na be pla aye bibia wie na de bia me kasa so dan kanya me se me penya me di ko nsuo me anya na bonse e me fa me ko ja ya na de ba bonse de aka me la ba me ko nsuo ansa na ka me ko wu se me ba no oda de mo sa be so ka me ko na ka me ba na nka wo o ko ani accident na esi me prawie ya na me ya sa me ko pa ya ko nsuo no bo me bia pu ta se mo de ku de mo de enya agro be na da me kata me bai wa won kasa akwa ko le de mu kwa wa yare no won kasa dada na asem si atu mo de na tuna se ni fo mo da so no wo be si ase de fo ma so e se mo ja so ni egu mama e ba ti su ni na afọ ma da da mu ko mo na de yenka mame enti da be ne busa sama won ti min ka wa yemle na ne wa me fe nu nya be ma ba ko chika na de ka be fa me de ne ko hospital e to ko pe mu ma e ko so no e bubo ni so ngo to be ye nu wie ye no na se na mi so ade no na mi busa ka be na ye dai ana o se ni re ni mle do ko to ensa na se me ni wie ye no se mi ntia ka se rin sidi ana me so me mla wo ana ne ba be ma su se me so na ni papa na so ne ma ne papa na de se kai na ko di be se mi ti na me de mensa je ma o di sa me hu bebe o di se di ka me hu am se be se ti ka ka vi si di hunti mo so ka me to jane enyu me me to jane wo se ji wo ene ti ta ble no nka o do ba o kra e ti ka mi ti mi ti ata ti ka no ba e ko no ka so 20 ti ka mi ti mi ti na fa mi ti de wo ye ti o se be se ti ni na mi bi na ya madom ana ka na pa mi ko nso ye ya na ga me ba na ga wo eti kwanti mana be de me ma no e bi ba o mi ami ni akwa akata no ka hu bi no the sister kama so mi si akwa me ko ho na me ko ya no because bi se da be so service di no anu ma office camera na wo so ya nko me ma no wo na ma me bi se kama so mi si ya na kwa no wo bo mi na ba ku di se department na nti wo nya na nko office ka no service di ni ma no o ti ma mi ni nya wo su ma mi na ti ni akora no se ko ka ko fon o mo mbe wi am se ka hu bi ene ne se ka ne de me ba ne de eja wa we video na e tire o ji se me ba ne basa e se akora ya me se ne hu aye ni emia no mi se pa ni mi emia no mame eja ne he ene ne he na se ka no wo de atwa no o se ne he ne eja na ti kwa de wo de ji se wan ba asa de ya ti se ti abode ho no o ti se ti na ho bata na nsa ho ni ko mu de na de ono kwa papa na wo ji se me ba no o ka te bi sa akwa de nko ku no
akwa de nku okuno na ne seka na nya nam ampa so la me ba ne mima seka ya echa wono ma chese wo twa me ba ne mene na moni ba man ne wa asem bia na ye ni asem me ba no kura no chese e won ne ba bia o kana ko di agro wodi fiti ba bia ba wura ne wona ene ba bia tena e mo chipa eja na ajena nya kakra ntino ana aja yeni de kan na ma won gade no no ko okoto onsa o akofo akohu dance forward wono so nkwa na ko e bo kwa na ko bo ogu e bi ka na nwa ka jan ko bi tani nka obaje me bai aso ko anu ntam wo fo wa mo tiate mu ni department na papa no wan chen de ni enim die no papa so de e ba ne ye e bia mo de na ahia agu no aya so de ko ya ne be ba ne hu bibi die a ye nim Mama na asem isi ye mo abo posifo amane oh meme ndana na papa na e de ko hospital no omo tese en ko ye case no o ma doctor form e ma chief fele papa ye ba no me ya le kra na egusu ye pesike o e pe obi oga bua e na nkeze na kwa ya lewe ama ne ho ato na kwa no se ya le no ya le wo ni madie papa oni madie se se ko ye titana na mfo no mo ko school no we na ba ti dada ben pa ye ko school na che se ko school kra ona na ye se maye e ti sefem na che se ko school kra ba ja se o ko school o ko du ss one na dan for dem tu kwa ya na gen no e se agen no ho asisi magakala ti na so kra no wonye basa eda wonye basa wono ne de ne se ade obeye kra no ko ha agen body e na body du na obenya ye be kwa fo me de ba na oboje ni nyina so ma nkura adi e ba bi kura to ne makoto timai o ko wura mu ne manketwa be ba na ran ngolai wi awo de adwane so daga ma asem sie no fieda na awia e fieda awia de mba ko to hospital je no to ho no eja o be fia na we ho esu enkura nyire esu na mame ma na enu adwane aba nkura ya di mame ana mo be na posifo etu afa ho sensa mabo mo amane e fieda no ya ko ye mu ta ko di fia di nsem ti anwumela ye metie mba akoto anwumela ya ko ye no omo se waye ntia ke mi nda na pa no na mi amene me black off asam ne se ntia pe mat mine no su na ma e fieda wo kan sam ta ma fa kan bande nku oku no e su ntia so ma beti no ya police force ba wa to me be busa mbana no asam service bi ya kan wa asam sa no ka te police fuwe o be ti ahu pictures police for no ka ba tie wa o bo e bo je gu won ba ko no ka no yem se no wa ti ni ni mu ko dina bontene e ma tie yi panyi ne ko pictures no na di ati na ma be mo je chie gu for na ni pa nda mu no na me da na pa me ne black ko ye ko mo se akodi fia di nsam e ti ye anwumele a se wa na ba ko so se sa ya te di ya tra ba ko so busa ma wo se ya ani me fia ni me ona na wo na ma ne ba wo no wo ni se wo no e na ti twa obi no e ti ni da anwumele me bla mo sa ko wo o mo ko ya o mo se a tsara ya ti penti jara na pa ye mela penti jara no be bana me de ko hospital ni ma e fi na me ni fi ni sa pa ni ni wo pa an ka san le ko police station wo na entiemu ti na no commander na bonsa so no do mo ko ye na ma na ko fa K20 do ti cha me bai a ko fa K20 success mi enu apa pa so aka ho e de atale na mi ni mi ko ni Pentecost na mi ayo so mo no me ba no atale wa kan de ko e ja nya me ba na atale o me ba ni se ma na wuro ane ho wo wu ya ni fa wie no na atale wa fa atale ke tai e na so mo ja ya atale ni mu ntino wo ja atale ni ko ya ka me ba no ko ho office mu so na sa adi ni ntino o ko tra ba bi ma mo te tu na sana o ba pie abeda ene ko anyu no na ko mo de na nam se ti cha na mo je tu no na wa ya menzi na di ana ko na ko na di ana di mo ante gina di ana anyu ya wo ye di e kom de na wa ya di e ko na wa hwie ga lan ko no peso ye ga le ko peso ye so ti wa anti ni anye ye hu na ro ho so pa ni ko twa no police station wo ntino commander na say akra asema ye de ko ye no ene ma ne de na o de aba no enye penti no ohihwe ma ansa ya obi a wadi be we say ya boka akola wo ya de ne kwa ya we sika de boka obi ansi ya
ebe si the police ni bi ansi asa je tajua dansa nipa no so ne namo a wo kwa afuo minister wo bo am ye sa minister nkwa afuo mo nkoma eze ye kwa nya sika dia didi awu tira sa bata ya so afa ya kwa nya ale se sika na de we ale de ze no de di na wo se sa de we na ya ye ebe ye ke fufuro ene nipa ne do no nam no ndo nam be mu wo ye na djuma to ne pia ko nam obi anso le si ye se fu me ba ne da so kwa me ne wo ka se mo je na egu mu no na fa adeti ne pempe ba mu ntinu akoto fom na fe se ente masawo ame ba na da so ene mo be ya asefen me producer no be din komo wa kire ho we asem we ye be pese ye beto ye be domu asukọ ne ne aposifo na kasa until say ye benya justice pa e de amamo ate esi le se no so ma pa ni dia e se gana bodan fo mu na mo mu owu na so bi o mu bibia akobe fa ni wadi Iti same banu wo ye bada mi kwa na ma ye de ni de no ele le da ma wa bo mi nya me ma mu okuma ma si ma oba omu di be so mu okuma se ata ye kura mo de nta kwa na mo no ye jansu o jali bi ni enti police asoya mo report ma mame eja police asoya mo report de mo ye attachment ya police station e ba tun attachment ya police station na report o ye omu ye kwa na be mo se to na 6 Monday ebie maybe I could be some no dear, what you say plan, yeah, well, could be Musian, yeah, any plan or that was what I was to try to kind of dance here. The banner was somebody I got no cafe. When you be a hospital, no research, there's some about my sister there. And I did the crowd to be there with no research. When you be big a hospital, what I say, when you be big a hospital. This is a car, me or Kakada. If a car body, a good 5 million, actually. Would be a particularly acquired in me idea, no. If you have been adding them, if you have any idea, for more dozen years, I got to visit or that's so. It's in the banner than to market from no other. Meaning, sir, I said, this is a for me, so to me, go from you. What are crying? Then you have any idea. Meaning, sir, assembly say, I am not assembling my name. Ahemfoni ade no omutimi bemba bua mati bibi sa na me dia so muti fufo ni ntie mu no omuti ya sa o ji pa kasa se man ni de o na muti so bi ntimi ni okuro yi mu na samo odene na ni ma me ko yi na bi tete ni de wire bro no apoliti fo ntimi anka ho hwe eti na ye so ya ho bete ye hu asu ya ja to amono sem na kwa bia o so mo de fa so mu kan fa so maye na wuti ni bicho obi ba na ye bo wo ka ba won na mo na wo do mo ko suku dia ya ba na nka ya bia nso ni ma dia kura no mai okay mame ye bedase ohun na ye de wasi ha na mpanifo no beto aso akire ohun mpanifo no beto aso akire ho na gina so menkate na omo no to aso akire ho no na bibia ni na ye be am se omo ntini ni ntino ona ma o ka tira manfo e be ni fie ho na wo fakura ko ba mu ne amobi o no fakko ho senka se mi se ko anka o de so so we wan se dem plan ka bla ye ka ja so bla wo ko bi ka tell the person we feel ni sika eni ti me ya me sika ansem wo na ma mo ka ni na no mu de mu ndi nwaye na wo se Ghana mla mu de o mu ni wa asem obati yan kapa anti gina so na mpanifo no ni nkomo wa kire ho why abusuafo maami ayakote ni nkan eye maami afia nimo ne ba ene wanya infrinchia aduonu ensia 26 years ba mai bi se wakwakọ no mo nsa club wantua enti ode ne ready age wa hye no twitwa no rough enye asem ketu asese abrantie no eda mojam abrantie ni din ni Dada Benjamin oda amoja mu pa enya asem keto weekends yi mu a enesi ye agbapo sifo amane anso mu ntu hu ana mo bia Ghana ha no erikamia esese osika semsua osika sua wasem so esua pa na wedie ye betu hu ana mo ye bekọ ho ochina ye the resource ebeba ye se atiefo ne yahwefo nyina bo mo ntwen ochina the resource beba ye nto akase ebo no eso awrahosam yi achi no
awerɛhosɛm biara san saa asi ɛwɔ ahanom nso na yɛnkɔhwɛ Fulani bi ɛneɛ ɔno nso ɛde sekan twitwa rough sɛ twitwa na ate asim abaamuwa bi a wanya mfirinhyia edunum 15 years watwitwa no yopo ɛwɔ nhyiaeɛ so ɛno ɛwɔ Asante Akyem North District ɛwɔ Asante Mantam na abrantie yi twitwa no no deɛ we deɛ wanya nkwa ɛna no dwada ya 17th January ɔpɛpɔn bosom ne da ɛtɔ so dunson afimpi mienu ɛne aduonu mienu ya mu ɔde ɛwɔ nyanko wantimi antena se David Anariya ɛtwitwa no fomfram ne bɔne a wayɛ nyinaa Fulani a yachi wɔn na ne mfoni ne bi ɛna atwa gu no ara ho papa wanyankwa sisi ameno kasa die waje transfer afri atiasefo asase so nsa na atwa eda baabi no nsa na atwa eda baabi no mo se wa bele kama MCA mo waya de san first picture ba ko no san bra bio yi nipansa nipansa na atwa na eda baabi sei eni enyan pa mesrawo se uri ena emojanam bia we wuntimi nhwe aya no ayi wanu mpe moja nso anu ayi wani afiri ho because eni enyan pa abrante ni din eni David Anariya wadi mfirinhia ni dunum eni atwitwa ne saa no na aposifo nsa ka emrante kwa miensa a yachi wo musisiye ya omoye ensam ne mu hwehwemu omobua ama aposifo etimi ehunu ensam no nepo asesi ade de omo akogu aposifo kukum diodi ni kan Muhammad Omaru wadi mfirinhia ne aduonu miensa 23 ana Omaru Muhammad chesa minim so omo yentafo ba ko no wadi mfirinhia aduonu 924 diotato Major Gariba ono enya mfirinhia na aduonu ngotwehwe small boys akwakochucha abranti abamu a obi daachi ebi kura na oyo mai president bi a oba o na hwe de ya no fomfram twa ne satu baabi wane kwa ho awua ne tini nkomo ti afiri so ara ho papa wa wuti radio so no commentary na mede ma ono nti ubetimi atwa ne mfoni wo ani so kra sa na wahwe abranti na o se nika blue na top ne white ne nchemu no kokko na eda ho eno etimi ne sa esi ade bag ye da ho ye na mu na policefor de ahye bag mu no policefor bag no nti ni nika na ebru tricotters ibi ededa no kotodwe ni yakana just bi said you mo bie ni tiri mu no awre ho papa na aposifor abon humode ma omonsa ka mamu miensa ya cho de omo akogu kukumu a ye omonim omonsem ni mu hwehwemu senti a omutwitwa abrante ne de agisa aposifor de batudwo de batudwo said ye tie bia no Hytvgh and Yorke FM yenso ye bebo wo amane ne yamoahu botai potintia eba o mutirim na omoje bre giada je twense kan ni nkontima de bura brantie twitwa no rough sa are ho mesekra film stories mienu a yaye to aso nyina enye de baako nyame adomoti ase we de waje transfer eko United States of Asamado enye nika mfie dunumba so wa chima wo na wo baba beduru sei ene atwitwa no asem sebe abusiafo yenyina saa awrahusem so na nonsia akankase ayeboa no ede besom se ewo Hytvgh ene Yorke FM so no yemfa mra na wieye ensem no dedi mu akoti ni bini sports ministry no ene omo asamai GFA say efiadai 21st January 2022 omo mrai na omo ni omo nsinkonya na GFA mechire mu die ntia Ghana Blasters eko CAF abibiman kabom agudie agokansie no omo koye na ababa akobako sei omo ntimi anfa mafie nipa aduonu mienu amo je penny esem kwakosi kan e de ama Ghana any officials say tie ni nyasem ketua baako onama na fu twapa sikankwa mako di sikana se no na manfa baba akokora mafi eno ehu asem ye de eba ebesomu
sanso no nimonyamfo Samuel Bujinapo Samuel Jinapo enso ekire se wona etitete nwuram eye galamse kakrakra no onyame ahu o omo ahu na omo bebọ mo so se kakai no ene e be chen sata sanso ena ye kokohweye abrantie bi a wanya emfirinhia aduonu ensia 26 years dada Benjamin ye twitwa no twitwa nyina ne bone a wadi nyina nsa wakwa akonom nsa 7 cities club ibi okonom ye no wantua se abrantie kura no ne ma me kire se na adwene mu ka no kakra on hyeda nye normal sa so ahu ena wantua nti ene buchaman ba man Mr. Alex one ne baba mu a asi ne so no omo atwitwa no funfram nyame adom onwui odaso te ase na nsem yi mesi ye bedomu asuko nyame adom akire ye tuka hwi ye kwata chimentia ni akwa akwaje ni akwa aposifo nso nchen akobisa ho butanti a omuntu asem ne ho anamon abesi samre na enya asem keto ochena muntwen ehu full details ye de bebere mu ensem bi kan we num ho ene esi ne koso e de besom wo se enyumre no nsia akankase wo Hytvgh ene Yorke FM so adwuma koyi na so ya sene eme ye de ebre wo eye wo de na ye wawreho na wo ye asem awreho pa o uye bia eye Yorke Estates ena eboa yen ena afen so Adom's Boutique enso ekura yimu eme ye de kase no ebesom afi wonu so eboa yachi do Mr. Sakode enso eboa yachi do papa anene ye ho kani Mrs. Hannah Sakode enso ekura yimu ena ye de besom wo MD Owura Emmanuel Ankra Semenhia ena afen so Okamafo Clement enso edit semu fan editor 1 ono so bo machi do maye de kase ne besom wo oko Facebook di odi FM na odi ananti to fine na oba digital no so timi hwe bia eye Owura Ben enso ne chinchim fidie ne mfuru manyina ede bre yen afi okenkafo anwumre yi amesom wo sompa ma awrehosem akotwi ko braman o ma mu nyina oti bie no eye me His Excellency Nana